دما خوش ببینرین هجا ایرو هشت سبات 2024 روژا پیشمی بویا روی شدنی هری سرکه و هری بالکش یند نوا روژه ده قومی نمی حول بدن جوره ده نوا نوچین داویا روژه ده پیشکش میکن. هیزن آسایش چارچتین کو اندام وان بناو عبدالصمد الحمود شهید خستبون گرتن هات دیار کرن گلک چک و تقمنی بوان چتیان رژی هاتنه دست سر کرن. شش سبات شانه کچتیان اندامین هیزن آسایش عبدالصمد الحمود کو لرقای لبنده کنترل ارکاخا بجهده آنی کر هدف ده انجام ایدش ده عبدالصمد الحمود شهید بو نوان در راگاندنی یا هیزن آسایشی بداخلینی که راگاند کو وان کجرین شهید الصمد گرتنه هیزن آسایشی دیار کرن پشتی لیکولین او کم کرنا آگاهیان لدش شانه کچتیان اپراسیونک پیک آنین او اف آگاهی دا هیزن ما بو اپراسیونک به باندور گرتن سر جین کو چار اندامین شانین خالی و شرطنه او گرتن بوان را کلاشینکوفک دمانجک چار جارجورین کلاشینکوفی دو بمبین دستان او خنجرک جی هاتیه دست سر کرن ولی اندام هیزن آسایش عبدالصمد الحمود به مراسم که گرسه ایرو لباشر رقای هاتا اوهر کرن هر وها لحسه کشی کنی سرساخی جبو 5 شهیدین هیزن کماندوسی هاتا ودان خلک حریم جمال باتین شهیدان بتنه نهشتن. خلق رقای سازیین سیویل و هیزن آسایشه به گرسه بجداری مراسم اوغر کرنا شهید عبدالصمد الحمود بون. الحمود شش صبات دمال سر ارکا خوبو ده ایریشه که چکداری ده شهید بوبو ده مراسیمه ده جفرماندارین هیزین آسایشی آرقای سالم الصابر آخوی و گوت تتجلى منابر الفداء والتضحية من أجل كرامتنا امزگینیه که ددن و که هیزین ما چتین که حوالی ما عبدالصمد شهید کرن گرتن امی وان رادستی عدالته بکن جبو که جزای عادل ببن هفسروکاری خستنین جواکا دموکراتیک رودین محمد جی فدکاریان شهیدان سلاف کر و سوزا دوماندنا ریاوان دا. بشترا وسیقه شهادتی هاتا خوندن و رادستی مالباتاوی هاتا کرن. هر وها لتاخا کلاسی یا حسکه جی جبو هر بین شهیدین هیزین کوماندوسه کونی سرساغیه هاتا لدار خستن. لبن کونی سرساغیه گلک آخافتن هاتن کرن و وها هاتا گوتن. ببدنا خوچون لیددلو هشه مده زندینه. ایریشا لدجی هیزین کوماندوس وکی کمپلوی که کودشبه ایریشن دولتا ترکا داگر کر. ترکیه بریا آلیگرین خواه ایریشی مدکه و دخوازه ایراده متک ببه لیتو جاری بسر ناکوه جبر کو ام شبدارین دوزا شهیدین خونه. هر واحد زین طایبتین آسایش لروشاوی دیرازوری اندام کشانه چتین حکومت شامیشی گرتن. نوان راگاندن هیزن آسایش لسر مجاری داخلینک نویسکی وشاند ده داخلین لسر مالپر آسایش هاتی پاروکرنده و هاتا گوتن. ده چارچوبه خباتا هیزن مین اولکاریا گشتیا جبو شپاندنا کسین که دخوازن آرامیا حریمی تیگ ببن او تبلی هویه بلاو بکن شش سبات هیزن مین طایبت هات لروش آوی دیرازوری ده اپراسیونه که طایبت ده جته که حکومت شامی گرتن. ده سرده گرتنی ده موشکک لسر ملان هفت جلین لشکری او رختک هاتا دست سر کرن. آسایش اشکره کرد اوی همو هولدارین ریک خستنا فتنین دناو برا پکهاتین هرمی ده تینه کرن جی تیک ببن. پشتی هف پیمانا جواکی نهاجی آمده کارین هل بجارتنین لحرمی تینه کرن جبووی که جی خبات تینه مشاندن جه هر کانتونه که وی اندام جه خواه ده کمیسیونا بلند آهل بجارتنی ده بگیرن نوچه گانامه راپرین علی و حوالا میا کامروان گلی حاجی آگاهین هیم بهترین لسر خباتین کم کریا او رادیکینن. لباکور و روجلاتی سوری مدل دموکراسی بر بگاو نوو دچه سیستم که دوری پاشگاه کرنا تناسنامه تیاساس کرن وگاو گلی هرمی پشتی اری کرنا هف پیمانا جواکی جبوکو پیشاروج اخواه هیم بهتر رونی بکن خبات لسر پراتی کرنا و دست کفتیه دکن اف هیاما مهکی مجلسا گلان دموکراتیک لسر پیک آنینا بریارین رونشتنا هفته چله دخبته ویگاوی مکانیزمیان و ساسکرنا سه سازین استون و بنگهین جی کمسریا بلند آهل بجارتنان دادگاه پاراستنا هف پیمانا جواکی سازیا گشتیا چافدیریا دارایی ای هف پیمانا جواکی تیا آوا کرن هلبت اویک جی
و بریا هن زاگونان پیکوره. شخو افاکرنا وان سازیا هنگ زاگون جردوین لسروی اساسی بریار هات استندنجی هنگ قومیته هاتن تشکیل کرن جبو دست به حاضرتیا بکن رشنوی سیوان زاگونان درکبن ام بیجن سی زاگونین سرکه ام بیجن زاگونا ریخستنبوینا کاری مفوضیه هلبجارتنا شخوا زاگونا هلبجارتنا بخوجي ودركب وزاگونا السركة يا تقسيمات إداري هرمين باكر رجالات سوري وبكيجار رنجيب غوري هف بيمانا جواكي يانو نهارش نویسا هن زاگونان تمام بویا و یه هنانجی بربداویه ودچه لگور هف سروکا مجلسا گلانا کانتونا جزیره آریا ملا احمد و دمک نیز مجلسا وان جبونی قاشکرنا وان رش نویسان بجوه ام بیجن مجلسا گلان و مجلسا دادمندیا جواکی دست پیکر به پیشنیارا نواجی جبو ام دست پیک وکم سریا هلبجارتنا ام تشکیل بکن ام هرن سازیه دن لی سازیه سرکه یا انا ام پیویستنگ درباسی تفعیله بب او کم سریا هلبجارتنای سیستم ریوبریانو جحفت کانتونان پیکته بیست اندام جهر کانتونه که ده کمسریا بلنده هلبجارتنان ویجه بکرن لهم وقتی خباتان و ساسکرنا پرگالی ایریشین دولتا ترکا داگر کر لسر هرم بزیده پیکتن لگور برپرسان اف ایریش باندوره لروچونا کاری وانتکه بلکی نجبر وان ایریشان بان مکاری بو ام کمکرنا خو جوینه خو زوتر چکن اف پیمان برنگه کی بیتر بو بزمانه کی زوتر درباسی تفعیله ببا لی اف ایریشین بداوی دچه بو منکاری بو وک حفت کانتون ام بجوفن جاره کیدن جبو زوکرنا وان زاگونان شخو هلبت وی تأثیرات وی پرهبن لسر کاری ما 5 مليون مروف جكرد عرب سوريان وآشوري دوی روبرا کو بقاسي 47,086 كيلومتر چارگوشا جصادي 26 خاكا سوري دجين لگل اف قس ایریش و دور پیج تک بپرنسیب خسریه اف هرم ده سوری ده بوناین هری باولا اندام کمیسیون سروکاتی گشتی یا کجکی سوزدار آوستا به وسیله سالوگیرا 25 آ کمپلو ناونتویا لدیش ریبر آپ و آخوی اوگوت هیز ناونتوی جبو پیک آنینا آرمان جنخوا ریبر آپ و وکی آستنگی دیتنج برویه که کمپلو پیک آنین کمپلو نگشت آرمان جاخوا لی دست جه کمپلو جی برندانه 25 یا کمپلو ناونتوی اندام کنسیا سروکاتیا گشتیا کجگه سوزار اوستا بوسیله سالوگرا 25 کمپلویا ناونتوی یا لدیجیره براپو آخوی. سوزار اوستا دیار کر گوره براپو 25 سالن امرالیه برخودانه که به هم پارا بردکه وها پیده چو. شر جیهانه سیمین به کمپلویا لدیجیره براپو دست بکر. سوزارانی زمان گوهز ناونتوی جبو هرمید ناو خود دابش بکن اف کمپلو پیک آنین وها دوماند. جبر گوری براپو و تبگر آزادی جخوره وک آستنگیه که مزندی دیدن هزن وک امریکا، اسرائیل و انگلیستان کمپلو پیش خستن. هزن دن این وک یونانستان، روسیا و لنگن وان ین لحرمه به تایبت هفکارن وان پدکجی رولیستن. انداما کنسیا سروکاتی آگشتی کجکه دیار کر گو بگرتن آره براپو خواستن گل کرد تبگر آزادی یک بونا گلان و شورش آجنی تصفیه بکن و گود. اگر حتی نها کمپلو نگشتی آرمان جاخوه او یک بسایه سکنا ریبراپویا. ریبراپو گراوا امرالیه و گوهران جه چار سریا پرسکلیکن حمو مروواهیه. ریبراپو بنتوا دموکراتیک برسفدا حمو هزین هگومن جیهانی و کابتالیست. سوزار اوستانی زمان گو هزین کمپلوگر و هزین گو برجواندین خود شر روشتاتان آوین ده دبینن ناهیلن گو چار سری پیش بکوا گود. نا عینی هزان شرکی دجوار لدیجی تفگر آزادی دن مشاندن. حکومت AKP MHP دخوازه کمپلون و جنبکه. ده سالا 2009 داره براپو گود امزگینی دنگل خواه ما کمپلو بنخست. سوزار دیار کر گو کمپلو نگشت آرمانجا خواه لیدش کمپلو جی برندانه و گود. به تجریده گرانکری یا لسر براپو تیمشاندن هول دیدن کمپلوی بدومینن. ریبراپو نونریا تواهی نتواندکه. لو ما گرتنا ریبراپو ایدی خطریه که لسر تواهی مروواهیه.
Divê di sala 26 de em têkoşînekî hîn kûrtir pêş bixin. Salvegera 25 a komplo navnetûya li dijî rêber Apo nêz dibe bi vêbûneyê lê gelek deverên herêma Bakur Rojdatê Sûriyeyê bi çalakiyan komp de navnetûyê hate şermezar kirin di çalakiyan de teqezî bi berdewamiya têkoşînê heta pêkanîna azadiya fîzîka rêber Apo hate kirin. Li herêmê bi nêzîkbûna salvegera 25 a komploya navneteweyiya li hember rêber Apo çalakî tên li darxistin. Di vê çarçoveyê de Meclisa Malbatên Şehîdan a Dêrikê civînek li darxist. Hemî diroka Kurdistanê du salî hemî hebûna Kurd, nîqaşa Kurdistan. Endamê Meclisa Bajarê Dêrikê Ehmed Elî Axivî û diyar kir ku felsefeya rêber Apo riya tunekirina kapîtalîzmê, belavkirina demokrasiyê, biratiya gelan û jiyana hevbeş di navbera gelan de ye. في عام 1984 بالقيام بثورة مسلحة ضد قوات الاحتلال التركي. Li Tilhemîsê welatî endamên saziyên sivîl, partî li hola navenda çand û hunerê ya navçeyê civiyan. شهر شباط 15 آب اللي قام فيها الدولة التركية Li Çil jî civînek li ser komploya navneteweyî hate li darxistin. التي قاموا بالمؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان. طبعا نستنكر هذا اليوم. من بدء المؤامرة الدولية وراح يكون تقريبا على أيام. Herwiha Meclisa Ciwan û Werzîşê ya Hesekê panelek li darxistin. Panel bi serenavê bêgiyanê şerê gelê şoreşgerî em ê dîwarê Emraliyê bişkenînin pêk hat. الدولية اللي تستهدف شخص القائد عبد الله أوجلان. طبعا زملاء Di panelê de kesên ku axivîn destnîşan kirin ku komplogeran di kesayeta rêber Apo de xwestin PKK tune bikin û rê nedin ku fikrê wî di nava gelên bindest de belav bibe. Piştre perspektîfên rêber Apo hatin xwendin û simfizyonek derbarê komployê de hate pêşandan. Sala 1969 li Amedê dest bi karbendiyê kir. Paşê tayîna xwerakir Stenbolê û li wir dest ji kar berda û navê xwe li zanîngeha hiqûqê nivîsî. Li Kobanê jî semînerek hat li darxistin. Di semînerê de komploya navneteweyî û ermanca wê tecrida li dijî rêber Apo hatin nîqaş kirin. ام هیرو البدره ام جن جوان تجاری ام نکانن بیجم ام آزادن جبر کو آزادی ام آزادی ریبر آپو دا گریدایه شخوا ریبر آپو دی بیجه حتی نیجن آزاد نبه جباگ آزاد نبه هیرو ام جل بدره ام دی بیجن حتی نی ریبر آپو آزاد نبه تجاری ام آزاد نبینه. كنت أطالب بحرية هذا الإنسان. Li kantona min bicê derbarê heman mijarê de kombûna jinên Zenûbiya û Yekîtiya Parêzeran semînerên cuda li darxistin. Di semîneran de bang li her kesî hate kirin ku ji bo pêkanîna azadiya fîzîkiya rêber Abdullah Öcalan têkoşînê mezin bikin. تؤكد على عدم استخدام الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية. يعرف منذ أكثر من سنتين. داخليش بورايا قشتي. ريبر عبدالله Partiya Sûriya Pêşerojê Meclisa Kantona Efrîn û Şehbayê li pêşiya avahiya meclisê ya li navçeya Fafînê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de komploya navneteweyî hate şermezarkirin û hate destnîşankirin ku ev komplo li dijî gelên aşîtî xwaze. Kongresdar li hola civînan a Meclisa Taxa Şehîd Cengiz a Helebê semînerek da. وینه بردان اسلام گری و کردیت همو کسی ترسیم بونه دروژه بدنه و لگوری ما مشمزم آزادی کوژ دو باسکان وج بو آزادی ریبر آپو دست پیکری دروژا هشتان ده روزگاه باسکه مشیه جقرسی ایرول واری ساکنه جانسس ایسل دوغان و سیت رز آنگو لباشر درسمی بو لور پیشنگین آزادی لسر گورین وان هاتن ببیر آنین او هاتا گوتن حتی که ریبری گلی کرد ریبر عبدالله اوجلان آزاد نبه او دری امرالیه نی وکرن مشا آزادی وی نسکنه. مشا مزنا آزادی که جدو باسکان و جبو آزادی ریبرا پوده سپیکر دروژا هشتانده یه. باسکی وانی مشی که دو لجزیری بون ایرو بری خودان نابچه هزخ یا شرنخی. مشوان آزادیین بجوش هاتن پیشوازی کرن حتی بر بریخستنا هزخ یادم پارتی مشیان. لبر آواهیا پارتی سیاست مداران خطابی گل کرن و گوتن حتی که ریبری گلی کرد آزاد نبه و درین امرالی نین وکرن مشا آزادی وی نسکنه.
Rêbertî mîna Nelson Mandela ji bo vê têkoşînê berdêlên mezin dide. Divê em jî xwedî li rêberê xwe derkevin û bi coş û ruhê botanê dengê xwe bigihînin îmraliyê. Piştî axaftinan li ber rêxistina navçeya Hezek ya Dem Partiyê govend hate gerandin û stran hate gotin. Piştî hevdîtina bi hezexiyan re meşvanên azadiyê ber bi navçeya Nîsêbîna Mêrdînî ve birêketin. Nîsêbîniyan meşvan pêşwazî kirin û bi hev re cadeya çaxê meşiyan. Ravestgeha baskê meşiyê Qersê jî warê sakîne cansız Aysel Doğan û Seyid Reza Ango Dersîn bû. Şehîd sakîne cansız û Aysel Doğan li ser gorên wan hatin bibîranîn. Meşvan piştre jî ber bi bajer veketin rê û heta meydana Seyid Reza dewam kir. Siyasetmedarên ku li bir daxuyanî dan banga rakirina tecrîdê û çareseriya pirsgirêka Kurd kirin. Siyasetmedaran bi bîr xistin rêbera bo ne tenê ji bo Kurdistanê, ji bo tevahiya cîhanê pêşengekî girîng e. Piştî daxuyanî jî govend hate gerandin. Meşa 25 rojan ya ji Parisê heta Strasbourgê ya Fransayê ji bo azadiya fîzîka rêber Apo hatiye destpêkirin di roja xwe ya 8 Emîn de ye. Wekî her roj bi dirojma û haparloran derdor û gel hatin agadarkirin. Çalakvanan qert berhevkirin û ji bo rêber Apo şandin îmraliyê. Endama meclisa matriya ya girêdayê seriye ya Partiya Komünîst ya Fransayê Katerina Dailî axivî got rêber Apo ev demeke dirêj di zindanên de dîl tê girtin ev 25 salin ji bo azadiya wê gelê Kurd di nava têkoşînan de ne. Em ji weke Partiya Komünîst ya Fransayê piştgiriyê didin gelê Kurd ku mafên xwe yên ra wa bi dest bixin. Endamê meclisa Haut de France Louis Penjî piştgirî da meşî û hagot. Ji ber azadiya rêber Apo azadiya gelê Kurd û hemû girtiyên siyasî ne ez tevlîbûna xwe ji vê meşeyê re radigihînim. Çalekî sibe wê li bajarê Amiens sê Fransayê dewam bike. Beriyanha navenda ragandin û çepemeniya HPG bi daxuyanekê ragandibû ku gerîleyan li Zapê de encama çaleke ku pêk aniye de 61 leşkerên dewleta Tirkiya qirker hatine kuştin vê carê gerîla tevê jî beşeke biçûk ya vê çalekiyê bi raya giştîra par vekir lê got berfrehiya çalekiyê û dîmenê wê di 11 Sibatê de bi raya giştî re were par vekirin. Gerîla TV îro beşeke Kurd ji dîmenê çalakiya ku şêst yek dagirker hatin cezakirin weşand. Dîrok 12 Çileya 2024 ev der herêma girê Amediyê ya Zapê ye. Gerîlayên azadiyên Kurdistanê bi îradeyeke ji pola bi ser çeperên dagirkeran de girtin. Bi vê biryardariyê gerîlayan operasyona şoreşgeriya Şehîd Helmet Dêrelûk li dar xistin. Berf û seqem nas nekirin û bi vîna apûcî hemû teknîka dijmin pûç kirin.
گریلایان به چالاکی افسانوی جارک دن نشانی دولتا ترکیه و ارتشاویه داگر کردان کو داگر کرنا کردستان نهیسانه. هر وحج بو گلی کرد و دوستین وانجی هیویا سرکپتن و رزگاری جارک دن نشاندان. افتنی بشک بچوک آج دیمن چالاکی بو. گریلا تیوی راگهاند کو تمامیا دیمن اپراسیون شورشگری و 11 سبات لسر مالپرین خو پارو بکه. دولتا ترکیه داگیرکر کو لپیشبری برخودانی گریلا نکاره انجام بگیره لپی پلانین داگیرکری او قرکرنی نویه دوی چارچوبه ده رایدارین ترکیه دو مهن لسر هف لعراق دچن عراق او تین دولتا ترکیه کو دشری لدیش گریلان ده به هر آوی پشتگیریا پدکی دیگره دخوازه وی جاری عراق جی به خناوا شر انگو زخته لیدی که دوی چارچوبه ده سردانین لعراق ده جی هفدیتنان زیده تر زخت لحکومت بغدای دنکرن. دولتا ترک داگرکر کج سالا 2022 و ایرشین خوین داگرکریه یین دجی باشور کردستانی درخستی استاجور نها جیل بی پلانی نویه. دولتا داگرکر کد شریل دجی گریلیان دا ختمیه و انداهین مزند ده هول ده دولتا عراق جی بک شریکی خوین ایرشین نو. جبر ویه که جمعه قانون یا سال 2023 و رایدارین ترکیه کتنه ناوا تفگری. جالیه که رایدارین دستلاته، جالیه که سروکی استخباراته و جالیه که جی فرماندارین ارتشه لسر ریا عراقی دچن اوتین. دناوا دو مهان ده وزیر کار در و حکان فیدان، سروکی میتی ابراهیم کالن، وزیر پاراسنیا شارگولر و فرماندار ارتش سردان عراقی کرن و رایدارین بی ولاتی و ریوبرین پدکیره ریزه هفدیتن بیگانین. انجام راستی وان هفدیتنان نهات نشکره کرن لید چارچوبه وان هفدیتنان ده دخوازن عراقی جی بکن بشکه جی سیاست آخویا قرکرنا کردان. دولتا ترک داگرکر کد شریل دجی گریلیان دا به هر آوای پشتگریش پدگی دستینه تاوی عراقی حول ده ایرانی و ینه کیجی تولیوی پلانا داگرکری و قرکرنه یا نوبکه. خویای جبو به یکی پیک بینه و سریل حمور ری و ریبازان بده و حول بده بازارین قرش بکه. بریا دمکی وزیر کار در و حکان فیدان گفل ینکی خور و دیار کر گر اولدجی پککی تدبیران نگرن ترکیه و گابین پیوست باویجه. خویای دستردان رایدارین دولتا ترکیه عراقی ده جهدیتنان زیده تر زخت دولتا عراقی تکرن کلگوری پلانا کرکرنه یا او فرز دکن بکواناوا تفگری. دولتا عراقی کلدجی ایرشین داگرکریین ترکیه سر سروریا خاکا خواه تمی فکارین خوتین زمان لیدمریت ده تنها تگاب ناویتیه. هدیتین کرایدارین ترکیه البغدای دکن و ریل بر انجام که چاوه که دروش آنجی دمین پیشته و دیار ببه. لباشوری لبنانی جه آلیه بالفرین بیمرو و وسایت که حتی بماردمان کرن ده انجامی ده دو کس دناو ده برپرسه که پایا بلند که حزب اللهی هاتن کشتن. لگرن اوچه سکونیسه که کلیه که بریانها وسایت که لباشوری نباتیه یه باشوری لبنانی جه آلیه بالفرین بیمرو و حتی بماردمان کرن و ده انجامی ده دو کس هاتن کشتن. جه کسین هاتن کشتن یک جی برپرسه که پایا بلند که حزب اللهیه. فرمانداریا نواندیا هیزن امریکا سنت کومه شویدین جی به بالافرا بیمروف لبغدای وسایت بمباردمان کربو ده انجامی ده سه کس هاتمون کشتن که دو جوان برپرسین لیویا حزب الله عراقی بون. تفجیرات چند هنر دموکراتیک یا مزوپوتام یا تف چنده کنفرانس خویا هشتمین لباشر قامشتوی لدار خست ایرو ده روژا دویمین کنفرانس ده نقاش لسر روشا ریکخستنی هاته کرن کنفرانس به بریار او هلبجارتنا اندامین ریوبری او هفسر و کنو بداوی بو. دو هفته سباته تفگرا چند هنر دموکراتیک مزوپوتامیا تف چند کنفرانس خویا حیشتان لناوند محمد شی خویا چند هنره لقامشلو لدارخست. کنفرانس بدروشما ام برح شرگل شورشگری آزادیا فیزیکی یا ریبراپو پیکتینن و چند نتوا دموکراتیک آفادکن پیک هات. دسید دلگه جکر، عرب، سوریان، انسیدی، ارمن، آسور و چرکس آماده بون.
دروجا یکمین آ کنفرانسی ده نونرین ریوبریا خواسترا دموکراتیک لکانتونا جزیره دسته یا چانده یا کانتونا جزیره و هریما باکور و روشلاتی سوری پارتیا سورویا ایا دموکراتیک و مجلسا جواکیا ارمنیان آمده بون. ده کنفرانسی ده هفسروکا تفچانده سمیه محمد آخوی. هروها هفسروک مجلس ریوبر ریوبریا خواستر آ دموکراتیک لکانتونا جزیره طلعت یونس جی آخوی و دیار کرکو اف کنفرانس جا انجام فدکاریا بسالان آ پاراستنا چاندا گلان هاتیا لدار خستن. اعتقادا چانده ده بسالان تکوشینه دیگر جبوی پاراستنا چاندا بو هرتن بویجی ایریش جا آگه داگر کر و دشمنان ده بو چاندا بیگلی تر بگر. جبوی پاراستنا به چانده فدکاری کی مزن خبات کی مزن بسالایا دیمشاندن و اف کنگرژی انجام به تکوشین و خباتا بسالایا هاتی کرد. ده همان روژه ده سنویزیون درباره پرسپکتیفین ریبر آپو انتقل داری گرینگیا چاند و جا و هنره لجمگلان و ارکا کج خباتکارین چانده تخواستن هات پیشاندان. پشتیوه کلیپ فیلم استرانین کجالیه تف چانده و هاتنا آمده کرنجی هاتن پیشاندان. پاشی راپورا 2 سالان هاتا خواندن و نرخاندن هاتن کرن. دروژا دویمینیا کنفرانسی دا جی روشاری خستنی هاتا نرخاندن. هروها پلانسازیا سالا پیش هاتا درخستن و هفسروکین نو جبو تف چانده هاتن هل بجارتن. سمیه محمد و خلیل تحلو جبو هفسروکتیا تف چانده هاتن قبول کرن. جنود هاتم هل بجارتن اما حوالی خورد حوال خلیل تحلو چیبو بری حوال رشوبو حوال خلیل تحلو نها الكيلة كام او جيبو هفسرو يعني راستي جي ام تخابي جنجي هناكي باري مرا هنگران تردبه يعني او بلكي او برياري بري او چه بزگريك و تشتي گونات بچاره سر کرن گرک يعني دمي پیش ام بيتر خورترين وان تشتا چاره سر بکن كاركي هبش وي بكرن دور دجي يعني باوريه مهن قوم كاركي باش بهبر بكن وش خو هر حوالي ما يقول هال بيدري حاضر هر يك كانتونه كياتنا هما بيجي هفسرو كيمي كانتون ونافندا وكل بجارتن نوف دتيش هاتن البجارتن دور دجي هفسرو كي تفشان جهات البجارتن کنفرانس دروژا خویا دویمین ده به انجام و بریارین نو بداوی بو یک جبریارین گرینگ او بکو تف چاند خوالگوری هف پیمانا جواکیا نو بری خستن بکه ازی به همه هزاخه تف بگرم و بخبتن بربینرین هیچم لبردی جین داوی بلتنا خویا داوی روشی او دبیجین حتی جاره کدن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر خوشیده هر شاد و بختار بند.